Twita na mbere na tutingi na ndi mubunge wa Ekuru County ya Meru Elizabeth Karambuka Iremia na acokerete akariba Meru na Tharaka-Nithi nkatho nuntu ba gucumiria na wingi kugwata ugeni mutongeri wa Nthiguru Rais William Ruto untu burane giuta tena wirigiro bwantu baba ingi barabara ugaga Rais nethiritwa akiona kana akiyia ugwati mbaru kirimene okagiteno kaunongerete we na bunge bangi bakathingatira mawira nejerea rutware kire gutigira cha ukinyanirwa. Akiaria nyuma ya ndionga ya mutongerio wa Nthiguru, mubunge wa Ekuru County ya Meru Elizabeth Karambuka Iremia na achumiretie gucokeria Meru na akariba County ya Tharaka-Nithi nkatho na untu ba gucumiria na wingi kugwata Rais William Ruto ugeni. Ingwiritwo muno na inkwenda gucokeria antu betu nkatho cia mwanya nuntu honestly mantu jara turera wa Jorongo na ndi bukona ijama arejete kurugura mirandi na achongo bwa Rome was not built in one day na ndi niria akwamba area na iria ingia ikuthirikirwa so thank you very much nuntu bwa subira nuntu bwa kuumiria kwenu ituge na hope na ibo kuona nande kwina hope nyabara babwira mantu Jorongo angana kwa Jorongo angati kwa Jorongo ukuchiona bwengo na metho jenu na twethirie miaka itigere na Rais Ruto bena munini owe umenye mukejo mburi Nkuruki na ugete we na abunge bangi bakathingatiria mawira nejera Rais William Ruto araejanire akiregana na nteto atiboni atongeria bagwitika eria bura bunde barerwa akiuga weja Karambu ageta na mbere kwigika Rais William Ruto ambwirere moito kuthukwa muno turi abunge tukero angayesi tukero twikorasi angaikwaya ambwire please tuthingataira mantu jaja every day utire twetoi munene nyari moito mwita atwa mwire itukwenda kuona we barabara itirabwa ruraere rwimbo ende nandi aratwirire we tubecharonere nandi barabara icio kampani iria acio enya tweta nara tugeta kairi gwita kwaria munene mantu a barabara nuntu no mwanka twakikishire bukore ja tweta kuina korasi utheri tweta twamwirire kabwe thwire nandi nyakara nogere iko munogi ora tumunogetie kenda barabara cietu igua ninte murekani nkamweketha kabambitite mbekethu mwankambone Meru yetu ikubwa nari arume nuntu ibo barabara norite antu kugiana kumiria na wirigiro ati bakaingirwa mawirane jao jonde ni Rais William Ruto munene yetu muntu ukwenda nyao gutiga legacy ate kwenda kuma Kenya nuntu akaena miaka 10 na miaka 10 tia ingi era agweta wana rito riri nongo kethoro ronkoma otherwise everybody te nyawe enka nya Karambu ikyo mangiti kena ntiga legacy bugaria Karambu ariku ana ibathomere sanitary icetere antu ibaherwe tenti na ite mubunge ojo wa Ekuru Nkuruki na atariritie jamwe ja mawirane jara ararombere Rais William Ruto mantu jara mbitete Ruto ja maingi nyani untu thine ko itwana school feeding program kongu na promise tena itwa mikurukirinya bungene school feeding program dachoka nda muromba kula sieria ke barabe ke tengombe kenda iria ri kulawa igita kwendwa nara kwa society nara kwa nara iria ithithairwa na iria ire iterie mbai mantu yange jara jandigari jara bwire iria akinyire 50 ra taugaira kawa ikara kijirega na kuma 60 na au na nde pa kilo majani nyabo bari bona sinjara kwa umantu nja gwite jai kubuja jai Masendomba Ntetone Chaweru TV.